Boss Christian, perdiyon nga niya. Dire Boss Chan. Ma'am Marian, okay lang magkita bisan no react si ma'am para kung mag-enjoy ka na. Okay, sige. Boss Casper, ada na? Boss Casper, waray. Sige, Boss Alexis na pati Boss Bindon, game 1, tara. Tara. Boss Alexis versus Boss Bindon, nagkahamunan. Online na online, nagkahamunan. Tara. Pemamon mga boss. Boss, PM kami niyo mga ano. May post tayo ba? Boss Lennon, Day 1 champ. Pwede yung mga pay. Boss Lennon, na Battle of the Champs ka na. Anay, pain ko isak. Okay, wait lang. Boss Casper, ano Boss Casper? Lenon Montenegro, Day 1 champ, mga boss. Pwede ako mapi-bossing. Boss! Day 1 champ ka na. Mary Ann, tinawanan ako ni Alexis. Ito si Kuya talaga. Oo, Ma'am Mary Ann, amo talaga tayo Boss Alexis. Makuya kay Boss Alexis. Okay, mapik pa kita mga boss. Waray pa yung Boss Casper, no? Hinong kalaban ni Alexis? Si Boss Ben doon. Boss Ben! 500. Ay buo. Anong 5 buo, Boss Lennon? Oy, Boss Edison, napik ka na kanina. Tara, Boss Edison. Boss Edison, napik ka kanina. Sige, tara. Na-remove ko na yung aran. Okay, Alexis, Bosit, invite boss. Boss, mag-friend na ka mo ni Leno Montenegro. Posta 500 ka, Alexis ako. Ba't magsangkay? Boss Christian, Boss Lenon, bangin makalaban mo yung kalugari ko na battle of